Chamanikab Jehova, rani ko betut nemie nekakituye kibagenge. Asome atachak tugul asikobit ketou lesson nebo oeng eng quarter nito nebo kenyitab 25 neng'ololi akobo chomietab Jehova ak imanda. Ko eng betutab rani eng wikini keng'ololi eng lesson number 2 nemwoe akobo chomietab kayamiset. Ko asome kesaa asikobit kikwa eng yoto. Ongesa. Kamuktaindet Jehova kitorori kaineng'ung eng saitab korake karon anan ko koskolen eng ole mitei tupchosyekchok. Kiwegun kongoi amu kekonech boroindo age asikobit kinetkei ng'olyong'ung. Ko Jehova kisome irong'wech tamirmiryeng'ung netilil asikobit kokonech kamuget akenai ng'olyong'ung. Kongoi eng kayamiset nekikonech. Ara kilosun eng kiy age tugul. Kiboitinik chekaikwe Jehova ko agenge iikochi kamuget. Kitorori kaineng'ung, kainetab Jesu ne Yetindenyo. Amen. Ko nerubei asome aborwo kiboitinik chekakelewen, abwoti ale kikonai biik alage ngot ko toek chekotou rani okere asome ale kiboitinik cherubei anendet mitei keng'olole kibagenge ketou sabato ne notok amwa ale len chomietab kayamiset ak Jumapili kolen chomietab Jehova nebo koikeny. Ko anendet ko Lilian Maswai. Katoche mwalimu nerubo ko katecha komwoiwech kole mi kimasta kebeberta ngoro. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikyu ko Stephen Aramaru. Awendi arube Lilian eng kanetisiet. Sobit kinetkei tugul eng betutab Jumatatu. Ne metitab lesson nebo betutab Jumatatu kotinyegei ak metitab lesson nebo rani nemwoe kolen chomietab kayamiset. Meche kondui Jehova asikobit kikuye eng kimnatet ak tamirmiryenyi. Kongoi. Chamanikab Jehova ochomwo kokeny sikobit akatak eng kainetab Jeiso otokotin asikobit ketebi tugul yekinetigei lesonini ami kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole tilyandit nekiting'egei ak Jehova. Tilyandit netiegei kayamiset nebo kekasit inendet. Kongoi otokotin. Akatok biikab Jehova eng kebeberwek tugul tesetai kelosu kamuktaindet. Amitei betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen rirge nekikibet. Otokotin akwek tugul ngenetkei ng'olyondoni. Neip korubei anan neiwang'u kwane Evelyn Torus. Chame akatak ale chamgei chamanikab Jehova akamakwo kenyit nelel nemie ak kaberuretab Jehova. Ami kwang'wan kasi nemwoe kolen kaonyoru buch okoite buch ngoberuro Kiptayat. Akamwawa kora lesson nebo wikit nerube otokotin kot. Kongoi mising. Ko ng'olyo nebo metit nebo rani keng'ololi nebunu kitabutab Johana 14:27 komwoe kouni kolen kowolchi Jeiso kolenji ngochamo chi korib ng'olyondenyu akocham Baba inendet akebwonji inendet akomeny koboto inendet. Kasi ngochamo chi, ngot ichamo Lilian, ngot ichamo Eva, ngot ichamo Pastor, ko irib ng'olyondenyi akochame Baba kale akebwonji inendet yekemeng'ishe. Ko ibwat chomyet ile chomyet ngochamin chito ko angot mising kotomo kotunis chito ko kakocham lakwa nebo kapchi akochame ipkocham sigikchik akebwonji inendet kebwa koito akonyokomeng'is kibagenge. Chomyetab Jehova anyun ko nekamwoiwech Jeiso kokonech kayamiset nebo chomyet nekale chomech kochomei Baba ipkobwa nyokomeng'is. Ko
ing lesson nebo quarter nekimeche kenai orititab chomyetab Jehova kele ititaat ano, une chomyetab Jehova amu kinyo Jeiso nyokomwoiwech akobo baba nenyinet ako baba nenyonet. Ko kimite oret kemwoe keng'olole eng yu. So eng yu ko kakimwa kitabutab kutitab Yunanik komite ng'olyo nekekure agape, chomyet. Chomyet neamoche siokochi mwalimuinik akot pastors chekikonet konai orititab ng'alek oeng. Chomyet nebo agape nekikeit kele chomyet nebo chitugul nemete chomyet, yani chomyet neite lagok nechome age tugul akomite chomyet nekekure phileo. Jehova kochome chomyet agape kou nee? Amoche pastor ng'etich imwoiwech ile agape ak phileo, Pastor Nyalile, otuye ng'alechotok oeng sikenai kele une ng'alechotok. Kongoi. Eng kutitab Yunanik ko kitiem kokilkilie ng'olyondoni sikobesio. Kotoune chomyet nekikure eros. Chomyetab eros ko chomyet nelong'u chito amu kaker lakwa nekararan. Kaker kang'ing'init katit ako kararanit kolong kotonui. Ko amu kaker kiy nekararan akolandae maat nebo chomyet amu kororindo nebo lakwanatak. Anan ko muren nekatonon kabisa komie akoi kotonui lakwa nebo chi kokaker. Kekure noto chomyet nebo eros. Ako wendi chomyonotok kot kobek kou maatab tiang'inik amu mutai ndawendi kot ko kakowalak chito kobek kororonindonyi akobek taptetab kororonindonyi kolachopto kikowalak makoni acheng'at age chemengechen. Chomyet nerube kora nekiker biikab Yunanik ko chomyet nebo tupchondit. Chomyet nebo biik oeng chechomdos kotupcho ko chepkamet anan ko ng'etab kamet. Ko chomyonotok bo tupchondit kotepche koek keny amu mi korotik. Ako wendi kot ko ngap koba kot kotoiyo kapchi anan kotoiyo chetupcho anan ko chomyet netinye kwan werit anan ko cheptonyi anan ko nee. Lakini mi chomyet anyun nebo let ne chomyet nebo Jehova nematin kayait chito akobetot kolya kochome Jehova amabeku chomyonotok. Kekure noto chomyetab agape ne matin kakoyait chito, matin kokasasin, matin kokolyochin, ichome kora. Ko noto chomyet nekiboisie kipsengwet. U chomyet nekekonu gei imechi bunyo nekikwoun muma. Lakini kilen kotyem Yunanik kobor chomyetab Jehova kotemene amu kitun kokonkei lakwet age kikimochei. Kimi ng'okisto nekimi kaplaitoriat eng emetab Yunanik ko kikimochei kome weritab laitoriat. Kokonkei chamanenyi chepto mureretnyi kole ngame. Kokwong biikab Yunanik kole kokonkei lakwani kot kebar inendet iman. Tos bo chomyetab Jehova kelechi acha. Chomyetab Jehova ko mamureret nekakonkei kebar ako chito nekakonkei kebar akobo bunyonyi. Sikamene. Kelacha chomyetab Jehova noto nekikonkei yekikibunikyik. Kongoi. Kongoi mising. Silyan ale Yeah. chomyet nebo no kitindoi no nyonet ko kikipcheune chechang kou Yunanik nekipcheune achek keboishe ng'olyot agenge kelen chomdos anum, mi komie anum. Ko nginyiwe orit kou Yunanik ko kipchep chomyoshek kosubkei ak leu. Kimakomwoe kolen chomyet kityongon eng sang. Kimwoe chomyetab kapchi, boiyot ak chepyoset nekikure eros. Chomyet nekilong'u kabanum kokergei. Chomyet kora nekimitei ko chomyetab sigik ak lagokwak. Amu ngonye sigindet komi chomyet nichome lakwet matin kalel netya ko lakwanatak komi muguleldong'ung amu korotikuk. Matin ibirtegei mising kele kakoai lakwani ko kose kele ngosamis muria
kobo kot nebo kongotaya chito nengwong itindoi maget komi chomyet nemi ot. Mi chomyet nebo choronok nelen chito kabisa tomo agere anum. Ko ngisis igere ile uye katakanyoru anum. Amuchi komi ng'alek che ngong'ololi koboiboi muguleldong'ung. Mi alake chebo chemereret, lakini ngipko ng'alal bichotok igere ile kaororiso. Komi chomyet anyun nebo Jehova, ne chomyetab Jehova komakiyonye kiy amu tomo keker Jehova kibli. Ako chomyet nebo Jehova ko kergei ak chomyet nebo chi muren nekacham lakwa, ne eng lakwanitak ngoker muguleldonyi komachame lakwet. Kang'et chomyet kong'ete murenoni kocham lakwanin, kong'et lakwanin muguleldonyi kotindoi sosisiet kocham chomyonotok bo kabanum. Ko Jehova eng muguleldonyi ko kinyokoborye Jehova kole chome tugul. Mami chi nikimeto Jehova nemachome. Ngomi biik chekikewech eng kokwet anan kikewech eng kabanum amu makechome, kobo Jehova bichotok. Ak rirenetab Jehova notok kikure agape koumi tugul. Kergei nguno ak lekewe iib netit olimbo nyanja. Kotabiit nyanja inome chelong'ony age tugul, samakya age tugul, korot age tugul nemite nyanja ak iibu. Kou notok akine chomyetab Jehova kele kikon Jehova werinyi sikochamech achek tugul. Ko notok amwa lesson nebo rani kole chomyet nebo kamiset. Kamiset ko kicham ketumdoi korotik sikoborgei man kele kakende ng'okset eng mugulelwekab ichek chekose. Ko kaborwech Jehova kole kikokon inendet kamiset. Ko kamisetab Jehova ko kikon eng chomyet. Ko chomyetab Jehova ko matindoi kakesunet, matindoi inat. Iboru kole nga Jehova kikobara akonde eunekchi. Ipkoik kityo chito nelen kolewen inegei chito, lakini Jehova ko kikotender chomyenyi koyam ng'ony komugul. Netun kobete chi, kobete inegei, maamu machi Jehova ako maibor Jehova chomyet. Kongoi. Kongoi mising eng ole ka omwaundate amu chomyetab Jehova ko kele yani rongchin age tugul. Ako kora ko chomyoni ko kele imuchi iesye anan icham. Mawendi kiptuli, kowendi kityo korondogei. Kayamiset, mi kayamisosiek ketindoi binadamu ngap kekere ngamot kelen kero chomyetab Jehova ngap komakiker komye amu kakemwa kele muche kotilun chi promise kolechi lakwa tunin. Kekere ipkoyan chitugul kele itun kele kakowelel ko kakoumisan age eng chotok anan koumisankei bichotok eng promise inotok. Mitei kora kayamiset neu ngele ialdoi mbaret, osire agreement ile aldaun mbaret kolenin wei alipani mbaranatak. Ko igere ile promise notok kora ko nekakisir written, yani sirat. Ko Jehova ko kikonech kayamiset nemawole chomyenyi. Yani itei ing'ony tugul. Kaimwa Pastor Gill ko akot ele kale kangomwa Jeiso kole ngochama chi ka chomyoni kakikonin ko ngicham konyone kale kochame Baba akebwonchi inendet nyikemeny kibagenge. Ko chomyetab Jehova nebo ng'ony nekikonech, yani chomyet nebo koigeny nekikong'ete taunet ko kimite chomyetab Jehova. Ako mitei chomyetab Jehova akoi keker akot eng kitabutab Johana 3:16 nabwoti ale chitugul komuchi kobwoti eng muguleldo kolen Johana 3 kolen kicham Jehova ng'ony mising kot kokoito werinyi nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet ako sikonyor sobondab koigeny. Ko Jehova kichamin kot kokoito werinyi yekingibetosi, yekingelelit ko kinyo Jeiso nyokochamech. Chomyet nemoiyonye
yani tomo kiyonyi akot ki, lakini inoe chomyetab Jehova amu chomyet nekinyokochamin, chomyet nekale chomyet nekararan. Eng kitabutab Saburi 33 koitet 5 kong'olole akobo chomyet nemwoe chomyonep Jehova kou ne. Saburi 33 koitet 5 kolen chome imanda ak kirwoket, nyitat ng'ony chomyet netala nebo Jehova. Ekase chomyet nebo imanda ak kirwoket chebendi chekokinyoru eng wikit konye kele Jehova kotinye imanda akotinye kapkirwoket. Mawendi nga kichome chito akot kiptengekiot kochome Jehova kokochin boroindo koite kora betut neiboru nyone kirwoketab Jehova kokonu imanda kobor imandanyi. Saburi 145 koitet 9 kora koboru kole chome tugul ne nye chepyoso neilen kimatokochoma chi nekikile kyoe ku mosongio ako mami chi nekero malion, chomin Jehova kora. Lakwa nekikisich nesalwo anan ko neune chome Jehova. Age tugul neimuchi iker, imuchi itach chomyonoto bo Jehova asikobit kowal tuguk muguleldong'ung ak iker chomyetab Jehova kosir tuguk cheng'wonen chemite sobeng'ung. Inye neikere ile katil tamaa makomite, ker chomyetab Jehova amu kale chome Jehova age tugul. Kochomin neimuchi kowal kiy age tugul no ikere ile kimatokomite namna komatitil ile kakobek sobenyu amu mami chi nechoma. Jehova kotononi kotokochomin kora. Kale chomyet netindoi muitaet, chomyet nesire nechomin sigindeng'ung, nesire chomyet nesire chorwandit. Ara anyun chomyonep Jehova kokale eng kitabutab Timotheo nebo 2 koitet 3 koitet 9 kale eng yu anan ko ak Timothy 1 ne 2 koitet 4 kokang'alale kole kesor akonyor imanit, yani chomyetab Jehova nekonin kesorun akinyoru imanda, inai imanda kokainam ng'oliotab Jehova. Chomyonoto nekonin iwal kabwatutikuk, newale chito nekikoyait. Kale ki pastor neking'olole kale kimite chito nekikang'et yani kimi chito nekikabar chepkamet anan tupchenyi. Kobit mashambulio nekikiyai eng kimasatak. Keba kibatisan biik kokiboto chichi nekikakibare tupchenyi. Ipkebatisan ak yetokosung beek ainet kole korekto ainet chichi kinye nekibare tupchenyi. Atkinye tugul kotomo kibatisan kokilen ndanyoru chichi abare kabisa amu kibar tupchenyu. Ko yekakibatisan inendet kowalak kole kotuiyo. Lakini ndakiatkinye kokitawalakse yani kong'ete muguleldonyi kong'wanitu akoriep. Lakini kiwalak eng chomyet nekakonyor yekakibatisan ako kocham Jehova. Kotoroch chichi wendi ainet kochute beek amu kakonai eng chomyet nebo Jehova nechome nesirtoi makokere kole nekibare nekitupche. Kaker kole kakowalak, kakoek tupchet eng chomyetab Jehova. Kotoroch koririo akobo chomyet kotokosung aineni kowendi nekibatisani. Ikere ile boiboiyet, kale baibai inendet. Yekale eng kipsengwet kale baibai yekase kiptengekyo eng Ezekiel 33 koitet 11. Baibai kipsengwet
neikere ile kachomyoni kakimwa kele ngonyo kotinyin komaiyeku buch, tinyin neiwoleleksei kokoiwendi ituptojin ibata Jehova yeiwalake kole koboiboitu kipsengwet ne kale yani ndaking'ong'un agenge siker ko kawek kiptengekyot agenge chomyet nechome Jehova. Kokersir eng yu mwal kole ara chomyoni iborwech tos ne neiyoe anan iborwech kou ne nesikobit kewalake kokainai chomyetab Jehova ile ka chomyetab Jehova kosire kabwatutikchok, sire tuguk cheimech amu chomyetab Jehova ngibwat kosire koisto kioto nekekere ile oyie makokait inatut akinyoru chomyetab Jehova neiwechi ki age tugul, iwechi kabwatutikuk asikobit iker. Nacham komwoe Kingeresa kole there's a silver lining. Yaikere ile oyie makomite lakini ngotibwat kabwatutikab Jehova akimwochi Jehova kokonin chomyet neikere ile kakamite nongab sait age istukan ile kakamite oyie kamache Jehova iman nikakoit yu komabwoti kounoto lakini kimong Jehova akoborgei eng togenyi. Iborugei Jehova eng togochikab yani eng yautik eng biik ekekere Jehova. Kasome ale ngot komi chi nemoche kotesyi ng'olyo asome sikobit ketach mwalimu nerube kotokotestai akobo chomyetab Jehova nebo kayamiset. Ko ngomamitei sitesyi ko atoche mwalimu nerube nabwati ale Arap Maru. Ichobot? Yes. Kongoi mising Lilian eng akiboitinikab Jehova tugul chekakondone eng ng'aliotab introduction ak betut netai nekakomwawech akobo chomyetab Jehova. Kitesetai kinetigei manachiketyinigei tuguk chechang amu ng'alale ng'oliondoni akobo chomyet koyomo tuguk tugul. Kale chomyetab kayamiset eng betutab Jumatatu. Kale bukuit koborwech komie akobo chomyetab Jehova. Koborune sobetab gaa, sobetab kapchi. Ngikas eng kitabutab Efesoek 5:22 yo. Ko eng 25 komwae kole manung'otoichu achamosotikwok kou Kristo akine nekicham kaniset akokoitogei akobo inendet. Kaboisie kapchi asikoborune kipsengwet ak chomyet netindoi kipsengwet akobo kaniset nenyinet akane. Kole manung'otoichu ocham osotikwok. Malenji osotik ocham manung'otoik. Kinyo kole kacham Jeiso kaniset ne kaniset ko osotiot. Ko manung'otiot Kristo nebo kaniset. Kinyo chomyet nebo Jeiso kochorgei konyo kaniset. Kolenji manung'otoik akwek ingochartagei chomyeng'wong kochorchigei osotikwok. Ocham osotikwok kou Kristo akine nekicham kaniset. Kale akokoitogei akobo inendet. Nginyo 22 kokosotaune osotik. Kole osotichu okasit manung'otoikwok. Kekas ng'oliondoni kole kuye kaseit akine kaniset Kristo. Keborwech kole angakaboisie kipsengwet koborune chomyetab Jehova nenyone kochorugei kochorchinegei acheket. Kingocham Jeiso kaniset kokale melengi kaai kaniset lakini amu chomyenyi nekanyo asikobit komutyigei kanisetnyi. Nekakolelesonchi malelesonchigei kaniset. Kakolelesonchi kou mureret asikobit komutyigei. Yai Jeiso kit age tugul kwochi kanisani neinyendet akane eng chomyetab Jehova nekiyok inendet akikongei akine asikobit konyo akobo achek. Kekere chomyoni kobunu Jehova akonyonchi biikyik kou yenyone chomyet kobunu manung'otiot ak osotiot. Kotestai kora konete eng kitabutab Isaiah 49:15.
kole tos imuchi kwondo koutye lakwenyi ne jujuni ndakitewe kwonyik eng yu kelechin tos lakweng'ung neitindoi chereret nebo betut agenge arawek aeng arawek somok akoi betusiek chejujuni lakwet kotos ngabiutye komwa age kolen kiatangany kokanyo in ng'ong'yu ole kityan tegeishek kikashukan yu kiatangany bautye lakwenyu kiamrebe lakwet kingalaba turet kwenda lakwet kiwajib kokwenda kalia siutye kole bugoiti tos imuchi kwondo koutye lakwenyi ne jujuni kotko marire kaboisie kole kotko marire werinyi ne kisiche eche kole imugoksei imuchi chuto koutye ako mautyenen kamwa Jehova kole mautyenen eng or age tugul angot nenyone maajabu nenyone kuwo kebet attention koto kokere konyekyuk inyendet kora kokere na kochomin kora angot ndabit koro neune nekebaru ing yuto kole chome Jehova angot kole kiu machame tengekto nemite oritin yo lakini chome Jehova ko ki lagokyik ako sometab Jehova ko ketech tilyandit ak inendet eng oretab ketach chamnyoni kaboisie leson kito nekikure esed ko kale ng'oliot ne iboru chamnyetab Jehova nenyone kochorugei kochorchinekei kale u kelyekab asista ngeng'alale akobo kelyekab asista ko makergei yo ichamushani beek eng ma komakochamukan beek ngotko matuiyo molecules chebo beek ako tokos koyopchigei age asikobit kochamukanso beek eng teret kou notok akine nebo karnet ya kabel chito karnet konde karnet ma ko taunegei lebele bich ole kakinde ma ko ngotko manyo karnet akoi konomyo karnet komaitu ole mitei eut notok amune asikere biik kondoi koroito ketit ole kinamei ko kebel karnet kondoi chito ketit anan konde mbiret amu ingen kole mbiret komaibu maat kot koit ole mitei ole mi eut koibu karnet kong'etegei ma akonyo polepole ipkotar karnet tugul ngoma complete karnani komaitu maat oli ko notok amune sikindoi rabayat asikobit kobesio maat ak karnet ak eut chamyetab Jehova ko kergei ak nebo asista angot nda usei anan ko kaitit anan koune kochorugei kelyekab asista ak emoni chamyetab Jehova komatiegei kiy neu nebo asista nakale kikure radiation komamite kiy nemeche asikobit konyone kityongon lakini nebo karik kekure conduction meche kito ne conductoni nebo beek kekure convection meche kito meche convector kotuiyo asikobit kaptegei ak kaptegei koityi kimasta age lakini radiation konyone kityo kole mameche kiy age tugul yani nyone chamyonotok eng oret nebo kwong'ut kale chamyetab Jehova ne tala chamyetab Jehova ne muitoi chamyetab Jehova ne ikesunotkei mami kiy nekelen kang'etin kakirinda makirindo kiy chamyonotok bo Jehova eng oret age eng yu ko kale jejes kangoboisie ng'oliot nekikure esed ko kale ngana nyone koregu akonyone nematekele kiy akochome chi age tugul lakini weche tengekto ngorinyi ko kang'alal esed kole meche Jehova ketou tilyandit ak inendet kang'alal mchungaji eng yu ng'oliot nekatinyo keng'ololi kotom ketou leson komwa kobo chamnyet nekale ngap kole chito ayo achame karini kitun komi karit nekikaal besho kotun kolecho boyat oye kararan karini ng'eramol kolecho tun imeche ialde karini komealdoi chi kabisa kekes ialdoiwo kicham karino chichoto katebe kasa ng'ololi pasta alechi kei tos kingole boyondoni ara maru tun ialdoiwo karini kacham karini kotos kikas karinyu kole akachama chichi halo ye magas mabit tilyandit eng karit ak chito
Jehovah koma meje yegu gari ne len ka jamin ke keisi sa nyungu tu gari ni menga ro kala ka jam anan tata taine meje yegu jita ne ngere le ka ga jam ak sung bot ara ko bertanyo alia ki meje ge taw tiliandit ak Jehovah suma yegi tiongon ya cham nyene nyona ngi masta agenge ko ba gor yo tang manongotiot ko le manongotiot chamo so tiondo ngu ye tige le jo so tiot me go gari iwe gu jam yonoto kasit manongotiong ago tibien jom nyet ate tiliandit so magat ke te tiliandit ko bota gusangot amu jom nyena go ne Jehovah aso ga bit ke gu kitagenge kala magele gi jam Jehovah bi ki nege kala me Jehovah bi ki go yan jam nyoni to ko jam ne ndete ak ke jam go rabi gala ye kita tiliandit ak Jehovah ko kesi ke jam Jehovah ak ke jam bingala ak je ko gon je so ngatu tet ngal ngatu tap jom nyet ko ngala lek pas ya ta gayi ko tare ga genge ke ngala le awo betuta sabato ko la pas ya ke kero sabato ko ma ko betut kityo ma amu jeng betunyo naga baishet ala nga munyi betune ko betut ba gamunga ata be jaga ko le jara nga amni to ran wa aje ngo nga sa nenda so amu betunot yes ko la pas ya ke ki gon je so ngatu tap jom nyet kalon nga jom nyet kityo ak ko mami ma mi ngatu tikya gilen ara aga genda kala jom nyet kete bege gele kingo gon je so jom nyet ko le cham Jehovah na ngung mugla lo ngung tokol ak sabondo ngung tokol ye tiyo go no baen aw garang no gata go le agi jam jitab ko ko ngole jam tayge ko gi mane ko gi to no ne ngatu tikya baga misa je en ngai gele be len ko mi an wanu aglo je le na wanu jam Jehovah na ngung mugla lo ngung tokol ko len law jam jitab ko ko ngo ye gitu yang ala jitu lan jam nyet giwe gu jam nyet ab Jehovah ko sul ngal ya de gure eset naga ke tetiliandi ko bota gu sangut age gu kitagenge ye giwe gu jam nyonato kalle diutur nagi bote ngatutik to sab ka tene ko sogo wala na nyu ni le Jehovah ga muktende mungo ga muktende na bay manda agri be ga misat agri renet ribe Jehovah ga misat mabute kale agri renet engi je ke jame nendate agori be ngatutik ki agori be ndabe lubu kegas kale engi je kiribe ngatutik ki e jame nendate agori be ngatutik ki agori be ndabe lubu ke jame nendat ko jigewe kyom nyoni asoga tetiliandi tak songot kale agori be ndabe lubu kale mabute Jehovah ga misat ago jam nyenyi ko wi agma kala ko nyono google le ga wasista kala nyalu not enga jege ke liya ke go no ge ta jam nyone ke go no ge jamine ndate agirim nga tu tekki kala tabu tab joana taman on mutu atini ga taman kala ngoto ribe nga tu tekki oge o tab kyanyon en jom nyenyu wo yo yerim nga tu tega baba aga tabi en jom nyenyi te war we ni ta tliandi ne meje gusum got comité engage agi nenda asogo bi ke tebi enjom nyenyi kirim ngatu tekki engore tap tok sit ko ke tebi enjom nyenyi kala jam nyenyi netala ne may gesuge kala gi may ci ne gure arab kimeto enjen dañi ne gi to go ne basta kala o go ko kala o go sir gusum got tishi ak tebes go sir nyanje temene ko bodu te gab jito go guyo jam nyane Jehovah naginyo kale tamano mu ga jene tamana so mo ngwana matnye ji jam nyete sireni ale go go itaji sabonda ni ago bajoro noki gab ya ga bit korona ga le yo ga go bit keji goto go yendi jito agit nyeri betapke ilen amu anga ari tamisen go nga majje bundugi yagle nga kabit bundugi ka mi bundugi na gele na lak tishu tanguron
kele ngami active shooter ak ingele mi chito ko kele nyine na nyone yiro ortune ngotos muji ingetin bir si meto limba police anan ngomi oro le muji yo chukor ka tole muji kindoite iro ko endi chito ko ne ribe ke ne len he aja ngo era nyine ke gur police magi muji ke rikta aja ke amu mago yoito sobondo nyi chito agoba chito age lakini kigoito Jesu angonda kitule bundi namune ne gero kole met kole ngega mane ne kataine kigoito sobondo nyi Jesu agoba aje kole kigone Jehova sobondo kole ko gon ge Jesu kome so gone sobondo noto kubun Jehova kole jam nyitab Jehova kole myindab Jehova ne kigon en Jesu Kristo kole ne ki mingin ge kole ko kasi agoy me kole mehet nebo murto yo kango mo kole me nebo murto yo kali asu specify kole me nebo murto yo kale ki murto yo ko ki me nebo tawernate kiyan ko me agot me nebo tawernate asobit ke sopchi chomnyen nyi negibun barak nyolu ke gone ge ke andel yandi ne ke te tiliane tak songot asobit ka sulla jamyen yo age gola wo kiyen man chine tesei anangone tebe Kange soman kitabutab English sonini kitabutab nekibwote ng'atutik tisab koitet 6 akoi 9 komwoe akobo tilyandit nekimitei kwenutab Jehova ak bororiet nebo lagokab Israel. Kamwochi Jehova kolech koomiset nekiokochi kwanishekwok cheu Abraham, Isaac ak Jacob ko koomiset nebo koikeny. Kaiboisien ng'olyot eng nebo Yunanic anan Yahudic nekile esed. Ng'olyondoni koboru kole anga chomnyet kotindoi kebeberwek oeng. Kebeberta netai nebo chomnyet koboru kole kachamis inendet nekachamin akobor mieindonyi arirge nenyinet ing inye. Mamu koi kararan anan komi kiy nekiyai nebo komonut. Ako ing kebeberta age tugul kokakobor Jehova kole lagokab Israel kong'ete kab Abraham ko kicham Jehova Abraham eng muguleldo agenge. Akobor Jehova mieindonyi Abraham kolech iyeku bororiet netun eng betusiek tugul kokokochi koomiset. Ko ing muguleldab Jehova komakitindoi kipkei eng kabwatutik oeng. Kebor kole mieindab Jehova eng chamet konakemwa aramaru ile kergei ak asista ak kelyekchik chebo asista chebo lilindo. Ngolil asista karon komalen bitonoi kokoe maiyek lagat anan ko bitoni kokikoba dansi kemboi anan bitonini kokoai ni. Ngolil asista kole kolilchi kelyekchik koringen kocham kondoi biik asista uyo kalil kelyek chekamong kong'ete asista akonyo koit kale nyoru tugul asista agenge. Akoi ngot komi biik 100 anan ko biik 1000 chekemukutke eng kiwanja konyoru age tugul 100 eng 100 nebo asista. Makoi leni keleban asista anan kole an kekerang asista aye kityo kot komi ketik anan komi chito nekoi. Kot ko kilebol tugul kiyochine tugul. Kot kekergei tugul mami chi nekoi mami chi nenwach. Ko ngetuye biik 10,000 eng kiwanja kenyoru 100 eng 100 asista kolen chito koyelale asista rani wei. Kakokasune metit akoi kelyek. Komwoe ni akine kouno. Kounoto mieindab Jehova lekichamtech. Komami chi nekikusta konde taman. Akole oye kap chepkendi akwek chebo kabochi. Amu kap chepkendi akwek kotindoi mburiet nengwong komakergei ak biik chebo kaboch. Ikochin tugul. Ngo kokoyo, ngo mokomboindet, ngo mutaita, ngo bichitab kalenjin, anan ngo lemin. Matindoi Jehova kiy nekikokusta chi eng mieindonyi. Konakamwa kole eng koomisetab chomnyet nebo Jehova ko kichame Jehova eng chomnyet neititaat. Nekot komi kiy netun
name Jehova koik kapkirwok eng ing'weny komugul kole kiborundo kamisetab chomyenyi. Amu mami chi netepche eng kiwanja kole Mungu ingen ile maichama. Korok ndap ibwat lekebaibaitu kotab korori chito kabisa inyoru age koya. Komutai ibaibai ikose ibaibai lekesopte imuchi iee beek anan kekonin Panadol kitikin komutai ilen to angwasobe. Ilen isobe kerichonotok anan isobe Jehova nekochamech. Kongoi. Kongoi mchungaji. Tos mi chege netesei anda chua jota je mwalimu Nairobi. Pas kongoi. Yekebeberta nebo kwoeng kasi keng'olole kelunet nemong'une chomyetab Jehova kotiegei tilyandinyo ak inendet. Kakeng'alal atkan kora asista necheru. Kowendi asista kocherchin tugul. Ngotolewen abatebe kebenet orit komatin kolalang sang akutkuti amu kaesyo atebe ole itu kelyekab asista. Ingotolewen aike koita nekikiwai nechome chito lakini mawalu. Kochamin chichoto lakini mami keluno age tugul ninyoru. Amu ngeamishe komeamishei kae korot age tugul ngobaibaitu akonyime chichoto isisenye kiptuli. Amu mailewen keike koi nematin kakicham anan kolyon komaitei konyor kelunetab chomyonoto. Unot akine lakwet. Imuchi kochome kwan anan kochome kamet. Ako ngwo koepta akwo ipkomatakatakek koek mapipa en town. Amu kale mamache boyondoni kabisa. Konyaliloti matin kobunu kamokore. Matin kotinye rabinik. Koinywa cheimuchi koribe. Ipkotebe olin amu neregek chik chekasus. Mami kit age tugul nekikilelchi Jehova sikele amoti tuguk chebo timin anan amatagatugan amu kikilelchi Jehova. Ngisoman kitabutab Isaya kokile tos ne mnyono barwetab komit nekikibesyono kioldo chong'o nekiyocho amune anyun yekingakurse komoep choik ako kale kikialda amu bistoosiekwok akealda komit amu tengekwokikkwok. Kounoto ko king'olole kelunet nemong'une tilyandit yekakitwo mugulelwekyok. Amu kimuchi kelewen tuguk aeng. Ng'olole bukuit atkan kora muguleldab koita ak muguleldo netangus. Ingowalak mugulelwekyok koita muguleldo nebo koita komatin kicham Jehova netya kou rob neroboni akorandaege koyatak machut orit. Ako ngot ketinye muguleldo netangus ko ngorobon kou ng'ung'unyek chekororonen chetambul chebek akobit kit age tugul nekakikolchi yotok. Tebutiet ko une sobonwekyok. Tos kikikoito korosiot nekiibwech chomyetab Jehova asikotangus mugulelwekyok akewekchigei inendet kou taptet nekakikol akorut tatyo koker asista kokomong akoyat taptet tatyo koet ipkoet taptanato koi logoek kotkotun koi logoek cheechen chekiamei akobaibait ng'ony komugul amu komong kelunetab chomyonoto. Lakini imuchi kokaikai koita nemaee beek chebo chomyetab Jehova. Konoto amune ngisoman eng sirutik kong'olole eng saisiek alak boroindo nekawalak chomyetab Jehova koek koromnatet amu kakituptochi bata Jehova amatowek kelun eng achek. Ngiro kitabutab Romanik 11:22 kokale eng yotok koker anyun mieindo ak koromnatetab Jehova eng ichek chekibutyo. Koeku koromnatet eng icheket ako eng ichek ako eng inye ko mieindab Jehova ingetebi eng mieindanyi. Ako ngomauno
ketilin ak inye. Kole ne eng kitabutab Juda. Juda 21 kurget agenge koite 21 komwoe kole oripkei anyun eng chomyetab Jehova. Ogeni rirenetab kei nebo Kiptaiyandenyo Jesu Kristo kot koit sobondab koigeny. Kounoto ng'alale kurgotichoto tugul. Kakerkeit kora koyonye nekoboisie kitabutab Hosea yekingiyokto Hosea akelech ui ibicheng'ate chepyoseng'ung osotiot nekikakoni nekimeten akwo kukoinotet akimutu nyokomut akinyokosich tuwai lagok 3 ako ngano kokimeto boiyot akwo kokeny kowek kukoinotet olindo. Kekure kainaik lagocho kele inendet nemanenyu, inendet nemakirire, ako nebo let kowek chepyosonato kokeny nyekesich lakwet nebo 3 nekikure Jezreel ne kainenyi ko kakowek Jehova tugul eng weri kanyekesich neblet ni. Kong'us weritok lagok chumbo sang chikikakisike timin nekimokochamat koek nekichome ak nekimokotinyei olebo kobunji kai akoeku kwan eng inendet eng orititab weri kanyekesich nekikure Jezreel. Kounotok kitachech Jehova tugul chekiaku kibutye akesikchech timin asikobit keib emdit nekibo timin nyekinomye emdit nebo gaa akeku lagokab Jehova chekikitinye ng'oki nebo chiyos. Ko kiunech eng ng'eiyat nebo kokochinet nekikikoito asikobit keku lagokab Jehova cheiyonotin chetogotin. Kounotok kit neking'olole eng kebeberta nebo kwoeng kasi ko kelunet nemang'une yekitach chomyetab Jehova. Kowole sobonwekyok akong'otyo akotaptan akoi logoek tatyo kowalak neregek chekikitinye ak nyitatet nekikitinye koek tolosiet akoek chomyet akoek kalyet eng kwenutab kapchi sikochomyo manung'otiot ak osotiot akochomyo lagok ak sigik akochomyo sigik ak kapchi ak biikab kokwet akowal bororiet komugul kot kobit kalyet eng emet amu kanyo chomyetab Jehova kou asista nechorugei akolalany ipkoistogei koititiet nekakekoi biik kokutkutenso akoistogei tung'wek akotien tarit age tugul amu kakobit kalyetab Jehova. Tebutiet koni ngot ilewen ituptochi bata Jehova akibichut kebenet sitebi kot kanamin burutoit akabarin eng olot akomite lapkeiyet akomite lolong'yet nemi asista eng sang, tos une tilyandinyo ak kipsengwet? Ne ortinwek chekimuchi keboisie sikobit koyotokis mugulelwekyok akimuch ketach chomyetab kipsengwet? Ma chomyet nekitoche eng achek kityo akeku kirondet neboisie Jehova sikoityi chomyonoto biik alak akoker alake lapkeiyet ak lolong'yet nemang'une ichek chekakotach Jehova. Keeku chamanik cherobtoi eng kirondoni chomyonotok sikomut alak koek tupchosiek kowek chamanik eng Jehova. Notok kelunet nekenyoru ingot koyotokis mugulelwekyok kotach chomyetab Jehova. Tos tokomi chi age nemoche kotesyi ng'olyo kebeberata bo kwoeng kasi anan ko tebut? Bas, amache atach mwalimuiyot nerubei sikobit komutech kebeberta neisubi. Kongoi mising kiboitinik chekaotou akaondo. Kongoi mising ng'alechu kakeng'alal akobo chomyet nebo Jehova. Kebeberta nekibendi nguno komwoe kolen rirge nekikibet. Kaketou kesisin akou leu chomyetab Jehova. Chomyonotok nebara chomyet nebo kamiset nekikonech Jehova buch nemakial anan nemakikoiteki ako amu chomyet nekichamech kot korirenech. Chomyonitok anyun korirge
amu karirene Jehova korok netai ko kikisikchech sang en bororiet nebo Tengek ko kakolel sigikyok Adam ak Hawa en kabugutab Eden. Kemandech komanda sigikyok. Kesich weri netai nekure Kain. Eng muguleldonyi ko kitindoi sobet nekiba kwan ak kamet. Ko chomyet nekimeche koyapta Jehova ko koyopchi sigik, kong'et chomyonotok kong'ete sigik koyopchi lagokwak. Ako kisurcho lagok ichegei eng ichegei akobaris Kain kobar netupcho nekure Habel. Yeking'ololi akobo chomyetab Jehova ak rirge nebo Jehova ko nekit rirge ak mieindo ang chomyetab Jehova ak rirge kotindoi tilyandit agenge. Amu ngesoman eng kitabutab Isaya en Jeremia 1:3 komwoe kole kichame Jehova eng chomyet nebo koigeny. Neboru kele anga chomyetab Jehova nebo koigeny komatindoi mpaka. Matindoi kiwotet nemwoe kolen oyie mi biikab bitonin ak bitoni komakichomdosi. Rirenetab Jehova koyome tugul. Iumi bororiosiek bilionisiek 7 eng dunia tugul chomyetab Jehova. Chomyonab Jehova kora kokeborwech eng mieindanyi kele tindoi rirenet kamuktoindet akobo achek. Ngesoman kitabutab Yohana 4:7 akoi 20, mising ko koitetab 7 ak 9 nemwoe Yohana ng'alek cheuchu kole kichame Jehova maamu kikicham inendet ako kichamech eng chomyet ne inegei. Eng chomyoneb Jehova nekinyokoborwech ko nekakemwa eng sirik chetai anan kandoik chekashokomwa ko kang'alale mising akobo chomyoni nematindoi kele kimusmusi, chomyet nebo iman. Amu kale chamanichu ongechomye amu Jehova ko chomyet. Akikesich age tugul eng Jehova netinye chomyet akongen Jehova. Neiboru kele anga ngengen Jehova ketindoi chomyet. Amu kichame Jehova kokonech gei inendet eng werini Jeiso amu kichamech. Konam chomyonotok Jehova nechamenech nyokonde mugulelwekyok sikobit keyapte chomyonotok keopchi chetupchosiekyok, choronokyok, tilyanutikyok ak bikyok chekitindoi. Eng chomyoni eng koitetab 19 ko kimiti kele ng'olyot netai netindoi Jehova ko kobor netai korok chomyet. Kot kochame Jehova koboru kole mami kiy nekiwekyini inendet. Amu chomyetab Jehova komatindoi besendo. Chomyetab Jehova ko tugul eng tugul. Ngakon Jehova komelen tebe kole iweku kuni. Makergei ak nobo kapchi amu kochamgei boiyot ak chepyoset kochomyo. Komalen boiyot chachuket anyun konom, iya chekuk akine konom. Sikobit kende kwen, kende meset. Ko ngachamin meche imwa ile woi achamin. Ingen ile choto kotindoi ile ara ngai kuni iyoiwo kuni. Jehova komatindoi ng'alechatak. Jehova kole kacham melen ale iwekwo iyapte iyopchi age. Sikobit kit nekauni ikas muguleldong'ung ak kakaset nekakotiachin eng ratutiet nitindoi. Kebe kebeberta nekamwa Jeiso kakisir kitabutab Mathayo 18. Omi kalewenet. Kalewenoni eng koitab 23 akoi 35 ameche kityo amwa eng nwokindo. Kale kimi chi mokoryot nekitindoi tuguk. Ko ki chichi mokoryono nekitindoi tuguk ko kitindoi kiboitinik chekicham koboisie. Kiboitiot agenge eng kwenutab kiboitinik chekimite ko kikosom besendo. Ako besendo nekitindoi chichi kale kitindoi besendo netindoi talendaisiek 10,000. Ingen ile eng kawaida nebo kapchi ngitindoi koi mokoryot itindoi kiboitinik chemuchi kokee chego
anan kobatun mbaret anan koribun koing'ung anan koun tugun boisionikuk kotab koit nekachil tugun chichi kiboityondeng'ung komasomin ko ngosomin ilechini ara itindoi besendo rani kosomin arawani wikino bo oeng kosomin kora ko ki chichi akile kisom talendait kot koit talendaisiek 10,000 talendait agenge kotindoi dinarik 6,000 amache iyai hesabuini kang'et chichi kotindoi talendaisiek 10,000 chebesendo nebo mokoriot ako talandait agenge kotindoi denarik 6,000 dinarit agenge ko mshahara chebo betut agenge dinarit noton agenge no dinarit agenge nguno ko besendo nebo ngiyai nguno boisiet kong'ete karon akoi koskolen obwoti atindiono no kale king'et chito kwo mbar akokur kiboitinik konam age koitu sait 3 konam age koitu sait 6 konam age koitu sait 9 arap kait betut kokesu kale kokochi tugul dinarit agenge kole ni kabo karon kangait ole kaech emet ak chito nekoitu nguno ole satisai kokonye kekochi dinarit agenge nekergei ak achek anga dinarit ko melekto nebo betut agenge ing atindiotab chichi ko kebor kole ing talendaisiek 10 dinarit agenge kotindoi 6,000 mshahara chebo betut agenge akile chichi imeche iweku melekto eng besendo ng'ung nikiyai ko ngisomanate ngikas atindio ole king'alalda chichi ko kinyolu kwai boisiet eng betusiek 300 anan betusiek 300 ing kenyit betusiek 300 ing kenyit ko ingen ile ing kenyit agenge kochang arawek chemite amu betut agenge ko betusiek 30 ko ngobois chichi inegei komemuchi kowek besendo nekibo kiboityondonyi amu tindoi dinarik tindoi talendaisiek 10,000 ako mshahara chemuchi konyor ing betut agenge ko 6,000 dinarik ko kinyolu kobois chichi kenyisiek 20,000 sikobit kowek besendab mokoriotnyi ko ngibwat betusiechu kenyisiek 20 ipkotebi chichi eng koinyi ko nguno kimuchi kowek kityo chebo betut agenge lakini ing kenyisiek chik tugul chemuchi kowek talendaisiekab 10,000 ko kinyolu sikobit kwai boisiet eng kila kenyit sikowekyi mokoriotnyi chepkondokyik tugul ak talendaisiek 10,000 ko kinyolu kobois kenyisiek 2,000 200,000 kole ngatos chamun kot sobet iit yoto makoi itepche bi ipkobek lagokuk kobekyo lagokab lagokuk ko kingoit anyun kolech ing'et kialdoi boyondonito korok netai maana ale kimi ano soket nekebendi Osken sikebir manandet boyot kele silingi ngapi kwa mzee sikeba chepyoset sikeba lagok sikelipane dinarit kale kong'et anyun mokoriot korirech chichi kikakorirech muguleldonyi kotyach inendet akolech kariranen chekatetepche kenyisiek 200,000 iyoiwo kasit silipan melektonyu ko katyachin itindoi katyaknatet wi kebor rirenet kebor chomyet nekateshi rirenet akolech matiwekwo ko kingowendi chichi kong'oi inegei kole tos man kanyoiwo kat lakini kityaka ko ngotokomi kimnene chichi kai anga kitindoi akine chito nekikakobesen inai ile katindoi buriet chitugul kotab kotuiyo eng oret kolech ingen ile kikakonu siling ata amache iwekwo nguno nai ile kakenyochi kat ing yikai nekataboisie kenyisiek 200,000 ak kakenyochi kat keisto koroitonyi melektonyi tugul nekatatie kotyokse muguleldonyi kotukotindoi kotuiyo ak chito nin akine
nekikosom ako tindoi melekto chepkondokab chichikinye. Kolech anyun ni komie kanyoru kitindoi denarik 100. Komut denarik chikikokonin 100 ameche iwekwo nguno. Kole nini simotindoi? Kale kirong'chigei chichi kai akopir akonyalil ako eng oret age tugul komanyochi kat. Sinai ile ngami biik kakinyochi kat eng yun chekatatepche kenyisiek 200,000 koyai kasit. Oroni chito netindoi denarik 100 nekataibe kenyisiek chik akine sikolipan. Kolech morirenen arongchiningei. Akile koit ng'alek amu matokonyochi kat akorire chichi kai. Kale konyo ng'oliot kowekchigei mokoriot nekikanyochi kat chichi. Amu kanam chichi akile kipkowirchi korkoret nekatindoi denarik chik akolech kiacheng ing keny. Amu chepkondok chekiib akimalipanwa komotindoi ririk akinye. Wiko ipkokechi korkoret. Kokas nin. Kolech kikanyoun kat chebo kenyisiek 200. Kolyam chichi agenge nekatenyochini kat. Kenome chichi kai. Rirenet kinye ak chomyet kinye nekikakikochi nekitaloi koesho rirgei akobet. Nitok kemwoiwech eng lesson rani kele rirgei nekikibet kokakenyoun kat kiy age tugul ak simtong'ung ak koroito nekiyai. Ngiyai atebet kibar chi, kiyai betabgei, kiyai korot nekiyai, imuguleldong'ung kikonyit eng tugul ak simto. Kole Jeiso karirenen tugul ale to imuny matibirtegei kokeny. Nyoetab kat nenyu arirgei nenyunet koyomin. Nakatewendi ityokoksei muguleldong'ung ilechi Kiptaiyat ara ne ngaitoretoi ngomami kiy nekatoreto inyitake. Inyoru chi nekenyoru ibirte kora akine kokeborwech nitok miendab Jehova kele rirgei nebo Jehova komi eunekchok. Rirgei nebo Jehova komi mugulelwekchok. Ipkoek kityongon keeshi akimakimake. Imuch kikwoiwech tuguk tugul. Ng'o chi nelen akararan? Ng'o chi nemwoe kolen amie? Oye atilil? Oye aae nemie? Ngimemwa chebo koing'ung korok, ngimemwa chebo lagokuk ak chebo kokwet chekiyai chenyikisen akale Jehova kiabukte tugul akarirenen. Kotko tenotok chomyet kalya meochi chito age nekikolelun akine. Kotinamdegei koroyotok kobarin ibiwe kererit kokiketyachin ing korotikab Kristo cheyome tugul. Nitok koborwech komie kele rirenetab Jehova konyumnyum kebet ak keeshe kokikoiwech cheechen chekiyochini alak yoitiet eng tuguk cheoiwech achek. Kou yekiyoiwech Jehova ongeochi icheket chemeche toretenyo. Matin komobo kanisa, matin ko kiboityong'ung nemi gaa, matin ko cheplakweng'ung, matin ko kiboityo nemite mbar, chito nekeun chego ak kiy age tugul. Rirenetab Jehova ak miendab Jehova kotindoi nyoetab kat nematindoi kakesunet. Kou notok kokonech Jehova kenai kele oye matkebet anyun rirgei nebo Jehova. Anga yekiyochini alak kiyochinigei. Kokikwoiwech Jehova ngole komakokere Jehova kele kikwoun akoi nyekekerchin korkoret akinye ketimchin sang amu maimake kiy rirgei nekikikonech. Kote notok lesson nebo rani eng kebeberta nebo kosomok kasi. Tos mi chi netokotese ng'olyo? Kameche amwa ng'oliot agenge eng yo nekanetkei. Kenyisiek 200,000 ko ng'o nekikomeng'is eng oretab asista kong'ete kitoi? Mamite chi nekat kenyisiek. Akwonge akot kikochin besendo chichi akikochin akimie netya chitab kobo mbaret kot kokochi beseni teni neingen kole makomuchi kotokoyok. Kokaka kichepchep akine chichi netya kosom tenisiek
chingen kole maityin makomuche kolipanda angimwoitoi kora angibeseni tuguk chingen kole memukokse koyokoyakta lagokab mochokoronik koit benda nebo ata keyokto tenisiekab agui keborwech ki keker olete etunotet nebo tengekto nekikiloe kotom kenyoru sorunet en Jeiso. Keborwech nyigisindo nebo tengek nekimutech akoi meet amu kimokomi namna kenyoru sorunet kou chichi kimokomi namna kolipan tukyot. So kikobate kityongon ngot komi korkoret ole kindoi keokyin korkoret forever nebo milele amu memuche kolipan anan kongwalat korotok konindir akoi ibinwek ng'isiat chebo family nebo koindo tenit nekisokorgei chi agenge akonam tia nyigisindop tengekto nekikiloe ndama chomyetab Jehova inegei ak rirgei takimyoni chu takine tamakitinye komong'uno tamakikonyi riaget naikase kelen yeche riaget kikonyi riaget nyokotorete ine keloe nyigisindop tengekto ngot ko makiyan chomyoni kikonech Jehova keloe nyigisunoto bo tengek nete kenyisiek 200 nyigisindonyi chemakimuchi kemong'u eng chemngesut nebo tenit amesutu ngot nyokonete kiboitinik kora akobo kora kelipen within our means amu keneta ng'olyondoni ole tia tenisiek chekeibu kot akicheng kora nabo sobetab kotugul tun kiboitinik kotinye onete nitok asikosikyi kemeng'ishe ak tuguk tutigin cheyome chekikonech Jehova keboisie eng oret neyomei keeku stewards chebo iman asikobit koberurech Jehova akoboisie chutok koarte logoiwek chemiachen. Kongoi kanoto nekameche ates. Kongoi mising Arap Marop. Baornatet nekararan iman amu nyigisindo nebo muguleldo ingen ngibirtoigei ko chi age tugul netindoi besendo nganum ingen ngotuiye eng oret ibotoni ile tos tebena angot kang'ololi kolen emi itoboti na ile rameche komwa komimieindab Jehova komeletu komwoe Jeiso chotok ya tuguk che ingen taki Jehova ko chi ingen tangiotuiye eng yo korong'un chekuk eng taitab biik chokoiyai kotile woi ara kakayatak ng'ony arekto anatas tokoste kosir kemwa chechuk ko Jehova kotindoi kiker kutinyi Jehova simebarkan leul sobonwekyok amu teborkoni saa sita kokotuiyo kokwet neo kelen to anga kikere itondo buch ngotorete Jehova kou ye kakoborwech eng mieindonyi kele kikonyoiwech kat Jehova besendonyo achek eng tengekwokikyo ongetoret alak chekitindoi besenwek chechok kou ye kikoiwech Jehova matinamdegei ipchach akine age amu chi nekaitiakake muguleldo ko matirat chito age komi kiy nemi muguleldong'ung akobo inendet ingotiakak mugulelwekab biik nitok kabor kole angabekab sobon chekikitach eng chomyetab Jehova ko koilech mugulelwekyok akotililech ongetilil alak chetindoi simdo sikobit kotiakak biik. Kongoi biikchok atoche kiboition nerubei. Kameche amwa en ng'olyot agenge ale kakele yani chicho kikiyoche ketindoi ng'alek ma rabiet inegei amu kacham ng'olyot nekamwa Arap Marop kole kitinye deni ketindoi deni nailen ile ndetuiye anum kotebena kole ayochin lakini imuchi kotuiyo ak chito age ile sikoteb ng'alechu kiche ng'alecho chamu memeche ing'alale ng'alek cheisumbuanin muguleldo lakini ngot kaitebte ak ing'any ak ilechigei nyoiwo kat anan inyochi kat kokonin katiaket asikobit iyai maketab Jehova eng sobeng'ung akikochi akine chichotok konyor sobet nemaibwoti kolen ara kanyon chicho anyun kokilyo. Kongoi mising amu kebwatwech. Kongoi mising eng kanetik chekakondoi ak kenyoru kanetisiet nebo kwong'ut.
ndaki Jehova ko chi takikosiman kabusetab biik chechang. Takikoker oxygen eng biik chechang. Keker chicho kitinye tenarishek chechang ak nyipkoki chito ak kikinyochi kat. Atya nyap konyor nekitinye kitikin komach kobarat. Ko ndaki Jehova ko chi nenamu koristo. Takikoker chi chechang. Ndaki Jehova ko kinamu asista, takikocherchi alak kong'et alake. Lakini Jehova ko chomyet. Jehova kochome biik tugul kokerkeit. Jehova kotinye nyoetab kat. Ako ndelel akilelchi konyil chechang konyoun kat. Kongoi mising. Kebendi ketugoti ami kong'wan kasi nemwoe kolen kaonyoru buch okoite buch. Kaonyoru buch okoite buch. Kakinetkei tugul rani akobo chomyetab Jehova. Orani kitugoti kosisin Pastor Nyalile akobo nyoetab kat. Notok kiborwech akobo kesich tilyandit nemie ko kenyochi kat biik chechang anan kenyochi kat biik tugul. Koui kinyoiwech kat Jehova. Ko kitabut kibendi kesomani kitabutab Romanik 5. Notok ko the first. That's my favorite verse. Kurget nachome kot mising. Romanik 5 kaiti 8. Mwae notok kouni kole ako ibarwech achek Jehova chomyenyi amu ye kitakoki kiptengekinik kome Kristo akobo achek. Ako ibarwech achek Jehova chomyenyi amu ye kitakoki kiptengekinik kome Kristo akobo achek. That is a very beautiful verse. Notok ko bo kwong'ut kurgana. Ibarwech achek kenai kele kikotakoki kiptengekinik kotomo akot kelewen kiy age tugul. Kome Kristo akobo achek. Koyok Jehova chamanenyi. Koyok Jehova werinyi nekinegei asikobit kosorwech. Notok ko chomyet nebo kwong'ut. Eng chitondit amu magoi kiwech mising eng chitondit akot ndechome chito netya eng muguleldang'ung tugul ko magoi mechi. Andakilen chorwanang'ung naichome kabisa, naichome kabisa eng muguleldang'ung tugul, naikose tomi sait age tugul. Akele kimeche keba rani, tos inemugei? Tos inemugei ile ngame asikobit kosob? Chomyetab Jehova komatinye kiy nekilen asosich kiy. Anan asosich asipkoek kil acham chichi asanyor kiy. Chomyetab Jehova matinye kiwato. Chomyetab Jehova kochomech buch. Kale kikekonak buch, okoite buch. Kingo makimuchi kiy age tugul anan kitomo akot kebwat kiy age tugul ko kakwa Jehova akonai kole ayoktoi werinyu asikobit anyochi kat bichu tugul asikobit nyoetab kat. Akot ndakararan chi kakekas yoto kele akot ndaimuchi ikararan netya ko makoi mechi chi age. Chomyetab Jehova ko tugul eng tugul 100%. Eng Johana netai 3:1 komwoe kolen okero chomyet neu ne nekichamech kwanda kot kekurenech lagokab Kamuktaindet. Ako kichotok achek amu nito anyun komaingenech ng'ony amu kimainai inendet. Notok ko kurget ne kakesoman akimuchi ikuye kunotok kele kichamech Jehova mising. Ako manaech ng'ony amu alak komengen inendet. Ngomengen Jehova komengen chomyetab Jehova. Keer nyoetab kat nekikinyoru eng Kimurtoiyot. Ko ngenai Jehova kenai aketinye tilyandit amu Jehova ko chomyet kou asista nekachor kochorchi alak akoletak ko kebarte lapkeiyet notok. Ko ngetinye Jehova eng sobenyo kebortoi chomyet akesiche nyoetab kat kebarte chomyetab Jehova. Ngotko kichame Jehova achek chekimakenyolu ko tos ne nekerech asikobit makicham biik alak? Ne nekerech asimakisich nyoetab kat?
Ngot ko kinyoiwech kat akobo tengekwokik chekok achek chekikinyolu kemeiye akoyok werinyin nyokome. Ko amune asimakisich nyoetab kat eng sobenyo. Ngot kechome Jehova eng iman ko matemenech kesich nyoetab kat. Ngot ko makinyo kat ko makoi kosop ngetinye kiy anan ketinye kanakut eng biik alak. Ko ngot ko makinyo kat ko kitinye moet eng sobenyo. Komwa kipsomanin age kole unforgiveness is like drinking poison hoping that the other person will die. Ikase? Kale ngot ko metinye nyoetab kat ko inyendet itinye kong'wan mising eng muguleldong'ung. Kale kuwo iee sumu ile tamandap kome chito nin age. Amu atkan kora ikero chichoto ikase kong'wan tos ibun oret age ile simotuiye ak chichoto. Ko kesich nyoetab kat amu kikonyoiwech kat Jehova ak kenyochi biik alak kat chekalelwech ko kaityachgei. Ko maitinye ng'wanindo eng muguleldong'ung ko kaityach tugul ak isich chamet inai ile kiisib konyoun kat Jehova isich nyoetab kat. Ko itinye chamyetab Jehova ko nyumnyum notok mising. Manyumnyum kotaitinye chitondit amu ngotaitinye chitondit eng inyendet ametinye chamyet ako tom kochutin chamyetab Jehova ko manyumnyum inyochi chito age kat. Amu ikere ile iye makituitosi ak chichi. Makikeregei tokoch eng chichi. Ko ibwotyigei eng muguleldong'ung ile ndakimachamin Jehova anan ndamachamech Jehova takomakekere kenyini angen ale kingen kele kimi kenyit ne lel nguno. Ko amu chamyetab Jehova mami kiy age tugul nekokiyachech. Cha kobek eng kenyit konye komelen kele mi kiy nekoyai ichek anan kolel kiy. Angachek chekakiro komelen kele ki special people, melen kele ki biik cheitabonotin eng kiy age tugul. Chu tugul chu amu kakero kenyinito kimite nguno ko amu rironoshekab Jehova ak chamyenyi netokotingenech. Ko melen kele ki biik cheki special mising. Ko ngesich nyoetab kat kenai kele Jehova ko nebo rirgei. Jehova ko nechamech ako yekaketach Jehova akekuregei kristianik eng iman eng sobenyo kesich chamyet nekikoitoi anan nekibortoi kiborchini biik alak yekiityini icheget ak kesich nyoetab kat amu chamnekab Jehova ngerat tugul eng ng'ony ko kiy neiumisanech mising. Konech acheget ulcers amu ngiro chichoto akot komuch komaibwoti chichoto tuguk chekikolelun anan ko kit nekikwaun. Ko ngiro chichoto ko keme kityo eng muguleldong'ung tambu chito nin komami akot kiy neibwoti imuch komi komami kiy lakini ngeeku biik cheityochi biik alak ak kesich nyoetab kat ak kesich chamyet nekibortoi. Ngesoman kitabutab Johana 15 kaitet Johana 15 kaitet 12. Johana kitabutab Johana 15 kaitet 12. Mwae notok kouni kole kaitet 12. Ng'atutienyu ni ale ochomye kou ye kiachamak. Notok komwae akobo chamyetab Jehova. Kimwochi Jeiso ala malaikchik. Kiliften Jeiso ala malaik koek choronok matokoek kiboitinik koborchi kolech ng'atutienyu ni ale ochomye kou ye achamok. Chamyetab Jehova kou ye kakenai ko unconditional. Chame biik tugul mami kele amu kai kararan anan koiyochi boisiet Jehova anan koiyai ne koyamde asikobit kechamin mising. Makiale chamyetab Jehova. Kikon buch. Kou kikokonin buch Jehova chamyenyi akokonin rironoshek tugul akonyoun kat ko kale kikonin buch ikoite buch. Ko engesoman eng kitabutab Johana 3:16 kongen chitugul notok kole amu kicham Jehova ng'ony mising kot kokon werinyi nekikinegei asimalus chi age tugul neyan inendet ako sikonyor sobondab kaigen. Koboru notok kole chamyetab Jehova ko sarunisiet. Chamyetab Jehova koityin biik tugul, koityin ng'ony tugul. Chamyetab Jehova kocheng'e kwai nemie eng alak. Chamyetab Jehova koo kot mising. Kale chamyet neo nemakimuchi kiyonye kiy age.
Joana, ngesoman kora kitabutab Joana netai, kitabutab Joana netai 4. Kitabutab Joana netai 4 koitet 7 akoi 12. Komwae noto kouni kole chamanichu onge chomye amu chomyet kobo Jehova. Ak age tugul netinye chomyet ko kikosich Jehova. Akongen Jehova. Inendet nematinye chomyet ko maingen Jehova. Amu Jehova ko chomyet. Kikeng'any eng nitok chomyetab Jehova eng achek kele kikoyok Jehova werinyi nekikiinegei konyo ng'ony sikobit kesopche eng inendet. Nito chomyet makele kikicham Jehova ako kichamech inendet akoyok werinyi koek tiseiwot akobo tengekwokikchok. Chamanichu, amu kichamech Jehova kouni konyoljinech ak achek kechomye. Mami chi notok kole konyoljinech ak ichek kechomye. Notok kakomwa eng yo kole ngochamo oyae ng'atutikyuk. Notok ng'atutiet nekamwa kole ochomye kou ye kiachamak. Iborwech Qur'ani kele Jehova ko chomyet. Chere kristianik kobarta chomyet eng kotugul, eng tuguk tugul chekiyoe. Kou notok eng biik tugul chekakinyoru eng sobenyo, biik tugul chekituye eng oratinwekchok chekibunoti, eng boisionikchok chekiyoe ak tilyandit tugul nekitinye. Ngomano ng'o eng achek anan ng'o nemache Jehova irikyi asiiborchi chomyetab Jehova rani eng sobeng'ung nebo kotugul. Ng'o nemakat icham amu kikichamin Jehova inye. Ng'o chicho makun Jehova inyochi kat. Ng'o chicho kirat mising eng muguleldang'ung akile manyochini kat. Manyochini kat eng ng'ony anan makituitosi ng'ony ngetuye kipsengwet. Ko kipsengwet ingiro nekebendi neilen mong'ololi ak biik chomi ng'ony chomite level nguno. Amune asimakisich kaming'ine ne inegei akiwechi chito asikobit inyochi kat. Kenyo kat ko kit nekararan mising. Kokaiste maat akaiste moet akainya moet neitinye. Kenyo kat komelen kele melen kele keberberitu ikesom nyoetab kat. Melen kele kenyeratitu iming'ingei. Biik chechang komuch kole maming'inigei. Makoi akutun akinye bakutungchi ano. Kaberberitu mising. Ko kesich nyoetab kat ko kakonyo chomyetab Jehova nyokowal muguleldong'ung asikobit isich kaming'ine ne inegei ak binyochi kat. Tos ng'o neimeche iwechi rani? Ng'o no itinye eng muguleldong'ung? Kou yu kokimwongchi kenyit nelel ko ngesich chomyet kecham biik alak ak ngesich chomyetab Jehova ne inendet iman koit orit eng yo. Asimakieku kristianik che nusu. Amu kakeik kristianik ko kikochamech Kristo kebortoi chomyetab Jehova. Ko ongesich tilyandit nekararan asikobit kebarte tilyandit notok ko ngotko mi chi neikere ile kirat eng muguleldong'ung ile makituitosi amakikotigei ko ing'o inye? Tos ing'o inye ngotko kichamech Jehova kot koyok werinyi? Ngotko kinyoiwech kat Jehova sikobit keeku biik chekinyolu ko tos makisich nyoetab kat achek? Tos kine mising nekimuchi keker kele kikeikei making'ololdosi ak anum. So wechi chicho iker natom inyochi kat. Ibisom nyoetab kat. Komwa tiendo, achame mi tiendo nekitien Lilian. Lilian ngosikia nekikuren Lilian ng'o nelen inetkei isom nyoetab kat, inetkei isom nyoetab kat, meku chito neingelelyo nemwoe amalya amaitane imuto ano no inetkei. Ko tieno ko ng'alalutik chemi yo komwoe kolen inetkei eng muguleldong'ung isich nyoetab kat, isich chomyet asikowalech Jehova. Ko ngondoiwech Jehova eng kenyini kewalake asikobit keeku biik chetinye chomyet chechome biik tugul
ak chetinye nyoetab kat. Tos mi chi nemeche kotes kiy? Angimwa mising yaetab kat eng kasarta age tugul ko kit nekitindoi ko ki biik amu ki kiplelutinik achek tugul. Ako mami chi nelen masirgei ak kanum. Amu nginyoru chi age tugul ngo tilyanutik ngo choronok kotindoi chi tugul rokoet nekikorate kabanum. Sikunet nekisiku amu mieindab Jehova ko awekchigei ng'oliondo nekabo mogoriot. Nakale mogoriot kanyoun kat nyigisindong'ung tugul. Nakateboishei akoi tun kowekta melekto lagokuk ak lagokab lagokuk ko kanyoun karanit yakage. Kounotok ngotyake muguleldong'ung ak inyochi kat age akine netindoi besendo neng'ung. Kebor eng yutok komie kele anga achek ko ki biik komi tuguk chekenyoru eng betut kilelwech, kilelchini alak ak kesome nyoetab kat. Akolelwech bichotok akichek akelen ngotepso aborchi. Kristianin nekikotach Jeiso ako kisiku eng muguleldong'ung ko mieindab Jehova nekitiachin eng ratutikuk amu takikonin listit nebo tuguk chekiyai ileni Jehova ngoyam. Mi ngot listit nebo tuguk chebo kabwatet kityo chekiibwat lakini maiyai. Kiibwoti kabisa ile oye tanyoru ano mamuchi aket kole. Yani tuguk chekiibwat inyegei lakini kikisir akeun chotok mameche keborun. Lakini tanyokotenderi Jehova sekonde billboard kosoman chitugul eng barabara. Kekwong eng kokwet kele anganum isini. Ibwat chotok chekikonyoun kat Jehova chebo kabwatutik, chebo nautik, tuguk chekiyai eng ung'ot chemengen akonyoun kat tugul. Oroni chito nekakolelun. Kakolelun kabisa nengikase ipotoni ipkobotan serut. Kokale Jeiso itiakake iman. Ak yeku korondit kergei ngele cham komi korondit nekekute ma chepkutman ak cham kekute nebo kwenik. Ko nginam nguno korondit akikute ak koristo ilechi kole kokute maat ngorit amu kakiribin kutit simotuye ak maat. Ko maik nekamiteu kokakonam korondit koib koristo akokut maat kosop. Kokale Jeiso eng oretab tege inendet ko sobet ne koristo nesobe. Ko sobonotok kokute maat nekikelal achegei akobo tupchosyekcho. Loldos biik alake akonyolildos alake amu korot nekiketou nekikelal. Ko chito nekrimisi akoisto maat nebo sobet nebo nyalilda ko Jeiso. Ko chomyoni nyinet ko kikotiachech. Amu notok kakeu korondishek anyun. Ongekut mastunwekab biik cheloldos akenyochi kat icheket. Kongoi mising. Eng sobet nebo kawaida kesirsirigei. Oindet maketab oindet koib suryet anan koib toiyet. And that is why kinyo Jeiso asikobit komee kimurtoiyot koisto toiyet. Kimurtoiyot. So kila sobenyo komelen kele wendi straight. Ngap kailelchi chi akot amainai ng'alalutik. King'ololi ngap ing'alal ko kakaitwa kiy age imwa tugun alak. Kesiregei melen kele in sobet ko straight. Nyone maketab oindet koib suryet eng kanisa, eng gaa, eng kapchi, eng choronok. Ko ako ngoit chotok ko kito nekararan ko kesich Jehova eng kwenunyo asikobit keiste ng'alechotok bwanunjinech eng atkan kora. Keeku chekisinye nyoetab kat ak kesich communication nekararan keng'ololse. Ko notok neibu kalyet eng sobenyo tugul. Mami kele kibendi straight forward man amu kemi ng'onyunit komi oindet komeche koib toiyet eng sait age tugul. And especially biik chechomdos anan ko biik eng kanisa komeche koib toiyet koro kole kabit toiyet asimabit kalyetab Jehova. Ko ongesa sikobit kesich nyoetab kat eng mugulelwekchok eng atkan kora. Tos mi chi age netokotesei? Kit nekwanetkei eng lesson ini
kokakwonge Jehova neloe kipsengwetishek ak ng'onyosiek ak emotinwek chemoibuti tengek. Inendet nekwerie kurumerik ak takurkuronik cheimuti asista ak emotinwek chemakingen. Inendet nekwerie koitab kejei. Inendet nebae tiong'ik ak taritik ak kutik koboto chepkib. Kwerie ainosiek ak nyanjosiek. Inendet neindochin kit age tugul ak kokochin kit age tugul kwamis. Ingiwe taunisiek cheechen chemi ng'ony chetinye karisiek milionisiek, ko inendet neindochin ak kokwerie karit age tugul simaruskei. Kou notok kechei chemi barak ak taboik simaruskei. Ako ngano kokuri kolen nyo keng'alal. Kale sirindetab lesonini, ipchi kit age tugul neimi muguleldong'ung. Amu mami kit age tugul netinye kalyeng'ung nematinye muguleldonyi. Ingalae ng'onyosiek ak kecheik ak taboik, ngaborye tuguk tugul chemi ng'ony, kokale kikurech asikobit kebwonchi inendet. Mami kebeber age tugul nebo sobeng'ung neimen nememuchi kosoman anan koi akonyo sikobit kokaikain. Mami kit age tugul netinye kalyeng'ung nematinye muguleldab Jehova. Mami kit age tugul neimi lagokchi ak neikochin muguleldonyi kosken neimi sobondang'ung nemaitchin Jehova. Kou notok kale ngeipchi milet age tugul ak pichindo age tugul ak kit age tugul neibuchin muguleldong'ung koserng'ony, ko ngeipchi inendet atya keng'ololchi. Ak nebo let ko ngeipchi kora kakasenyo bakei ak ng'erekwekyo ak boiboiyosiekyok. Mau Jehova nelen ye irokei makokeny aborye kechek chuno aborye karisiek inyi sungusiono sangapi. Aja katachin kole nyo kou lakwet nemining nepkotebe kubesoikab kamet anan ko kwan. Akoipchi kit kitikin nekachop kole kongoi baba kwachopnishe konin. Kometoi kipsengwetishek ak nyokotorochin tetyo kolecho konar. Ira otingwan koleji lakwet kap koleji lakwet. Kokikochi makatiat koleji baba ngeam tuwai. Koname kwan akole kongoi cheptanyu. Kou noto Jehova akine. Mami kit age tugul netos iim sobonwekyok anan ko ikerer met amu ikenin Jehova sikobit iipchi. Asikobit kola milanatak akokonin ibaibaitu. Ngotorete Jehova sikebeji ichenet akena chomnyenyi kele chomnyet nemami kiy nekiyonye. Kikotachech ongebe kebeji inendet asikobit kosisitu mugulelwekyok akonyi mugulelwekyok ng'erekwek ak boiboiyet amu kakebe ketebe kubesoikab Jehova nenyo. Kongoi. Kongoi kameche atesyi ale kito nekanetkei ko chomyetab Jehova. Nekakile chomyetab Jehova nebo kayamiset nematinye kele imuchi iwal anan imuchi ing'ololchi Jehova kowalawal. Chomyenyi konyone kou yekikocham. Atya ko chomyetab Jehova kokonech kong'et komache magutikab Jehova ko iwalake iwelele akicham chomyonotok amu chomyet yekainyoru chomyetab Jehova koyache koicham amu makakotinyin iwalake itou icham. Ako yekaicham inam chomyetab Jehova kale kolildoi chomyetab Jehova eng achek. Ara anyun tos nee nemite sobonwekyok netektoi malilda chomyonotok asikobit icham Jehova akicham chitab kokweng'ung. Asome ale ngeng'ololchigei nailen ile bitonone kioit akitebegei isis ile nee kiotok nekauit sikokonin melilde chomyetab Jehova. Netkoit inach biik alak ngot kolen manyonjini Jehova amu anom, manyone kanisa amu anom,
ko nee nekakeren asikobit meng'ololchi Jehova amu Jehova kotochin asikobit inyoru chomyet ako chomyonoto koite biik lagokuk biikab kokwet ako mising amu chomyonep Jehova kakenai kele kikon Jehova mabo biikab sebende ichegei. Chomyetab Jehova komabo biikab chebisas amabo Roma. Chome Jehova ngo maindik ngo Waislamu ngo chi netomo konolen achicha masobe Jehova kochome ko chomyoni asikobit konai biik alake ko chomyet nekakonyo asikolilda eng acheket ko ongetebegei akekochi Jehova mugulelwokik chok sikobit kowal chomyenyi asikobit kotur akot chu alak chelen mongen Jehova kosikonai. Kongoi Lilian, ongeming'in Ngamwa kora ale kongoi mising amu ng'olyo nekwanetkei eng kebebertab lesson nebo wikini ko kamwoiwech komie kole Jehova tindoi kaamiset. Ko kaamiset ko kikitorto korotik kole kinye. Ko kiketorto korotik ko kikinye arwetab kechir ne lipwop. Ya ketarta korotik kerat kotokimi kiy nekimite kwenutab bichoto ko kikiyondoi sikobit konyor katiaknatet ichek tugul chekaoe yani kakuyet ak kashinet nebo ng'olyo nekang'olole. Nitok ko kachera komie anai ale Jehova koma kitindoi kiwato, chomyenyi ko baraa sire nyanjet ako sire kipsengwetishek. Nga kole Jehova kaai akanyoun kat komaiweksei let ako maweksei let Jehova kolen tos koikas nga korong kergei ak beek chekarongei akorobon. Ko ngorobon ropta ikere mokochek, ko ngemi ilo ole marobon ikere mokochek nyokobendi. Ko kebor Jehova kele mokochekab mieindab chomyetab Jehova kokere alake eng achek akokere atebet nebo nyoetab kat eng achek neiboru kele kachera anendet ale ne notindoi akobo chi anum nemoochi simoeku anendet inatut nebo kasuldaetab yoityet kosir aek netoreti alak. Ko nitok kakono kimnatet anai ale anga ki nebo sorunet nekianyoru eng Kristo koma nenyu ane akoi nyu angaba biik alak. Anga ameche Jehova ayapta eut asoret alak chetomo konyor mieindo, atoret alak chetindoi nyigisindo. Masomoe kit nekikwaiwo Jehova anam kiotok koek nenyu inegei akabir chito age amu makoi toret kit nekitach akieku agenge kora neikirindoi ng'alechatak nebo boisietab Jehova. Ngotyake mugulelwekyok kou mieindab Jehova nekikoborwech ak rirenenyi. Kongoi. Kameche akine amwa ng'olyo agenge nekanetkei eng wikini. Kaker chomyonep Jehova eng oret neinegei ne ndamachomyoni tamami kiy age tugul. Kekas kele kiamune asikenyoiwech kat age kokakitebegei kele mami kiy nekikiyai lakini amu chomyetab Jehova so kikichomech korok asikobit eng chomyonotok koi ng'olyotab nyoetab kat. Ndakimukotinye chomyet Jehova akobo achek ko kimatanyoni nyokosorwech, lakini chomyenyi nekiyai inendet konyorgei kipsengwet asikobit kosorwech. Tos yeking'alale akobo ng'olyotab kikoite chomyoni ko tos kikoite chomyet nemakitinye? Kemwa kele akoi korok kobate ketach chomyet kobun Jehova asikikochi biik alak. Makoi ilechigei rani amu kikobit kanetishet anan ko atebet neinyoru kristianindet kokakosiryo ak chitab kokwet. Kole kristianindet keranyun maang'ete mamuchi siretabkei kabisa. Ane ko kristianin ngebeshe akoi simakomi korot age tugul
ipkonam chito in sigengit akongot kotombirir compound nenyinet kabisa kokwerchi koto mamiono kamangune mami sirwet ako nakasiru chitab kokwet sonyoru kole makimuchi mameche siretab kei ka kristianindet ko aborchine ne koi lakini akotim ormarichok tugul chekimangune kotem makimangu koni akokure noto nyoetab kat so ko kimeririo kole nywanet olin asinye kongoi kurget eng chitab kokwet so kwa ngololji kurget kole meite ibu ngalek bitenet sinye kesirote kebe tos kagei nyoetab kat ko kagei kinu noto kemwa kele achicha chito nekai nyoetab kat konne kakon freedom akot eng konyi newendi nengonyo chito na kokosirgei kochulye korik ako kotebi eng chomyet kotinye tilyandit nebo man tilyanditab kipsengwet komanye conditions amatinye temeleiywek chekitemeli kotko makomi kobunu nokonye atiele amu simatoko koib ngalek kobwa koyu akosirgei lakini tilyanditab Jehova ko anan chomyetab Jehova nekikonech buch komeche kikoite buch amakinde conditions lakini asobit ketebi kuyo kitupche ak ketebi ketupche man eng tamimiriet ak kibarta lapkeyo noto kiborchi chun alak asikobwonchi so amu chamyoni ko noto nekiyai asobit kotumda karatik cheiso kimaiyan Jeiso kotumda karatik chik buch lakini kitumda amu chamyet asiyen karatik choto cho kiune tengektonyo so kikiun tengekwokik chok eng karatikab Kristo chekitrigan chamyet nebo kipsengwet kokongei Jeiso amu chamyenyi kole atumdoi karatik chok akoitoi sobondanyu asikiune sobonwekab ichek tugul asikenyoru sobondo nelel chamyonotok ko makitinye ngotko makitach manot keale kelen silingishek anan kakaikaet achicha chamyet nebunu barak nekitoche eng Jeiso ko genuine kikochini alak akichek chamyonotok ngomakikochini ko katom ketach so kokono cherset akere ale kaka bo iman akobo komonut chamyet nebunu kipsengwet korok konyo sobondonyu asobit akoito akochi biik alak atach chamyonotok eng oretab kasitietab biik akasit kipsengwet akasit Jehova ak kotoret ayai makenyi asikobit makanoto nyinet ko atoret alak akaborchi chamyet nemakikesugei kongoi Kongoi mising. Awekwa kongoi mising ang kokwek chekaotunenin akakas lesson nebo rani ko ongesa tugul kokonech Jehova kakiletabkei ak kaming'inetabkei asikobit kesich nyoetab kat asikobit kesich chamyet nekimuchi kecham biikab kokwenyo kecham family nenyo ak kecham biik alak kou yekichamech Kristo akoyo kwerinyi kome eng kimurtoiyot asikobit kieku chenyolu ko atacha kokeny eng wikini nyone amakwa wikit ne kararan akoi wikini nyone ketuye tugul asikobit kinetkei kibagenge kora ko wikini nyone kinyekenetigei tugul kibagenge komwoe kolen iyeku neiboiboi Jehova iyeku neiboiboi Jehova ko ngotko mami kiy netakemwoe eng yu ko ngamakwa wikit ne kararan ak tuguk tugul chekororonen kondoiwok Jehova akondoiwech achek tugul asikobit kesich kaming'et ne inegei ak kesich chamyet ak kepcheite chamyonoto kongoi ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koikeny kitororin kilosu kaineng'ung amu imie kongoi Jehova nenyo kakinetkei rani akobo chamyeng'ung nematinye kiwoto kakinetkei chamyeng'ung neo mising nesire kipsengwetishek nesire tuguk tugul chekimuchi kibwat ko kimugulmet eng kabwatutikcho chenwoken kongoi Jehova nenyo kit nekimuchi kemwa kityo kelen kongoi akobo weringung nekime eng kimurtoiyot asikobit kesich nyoetab kat achek tugul chekimakenyalu kakibwa taing'ung Jehova nenyo kakibwa kelung'ung kakiming'ingei asikobit iyaech kokeny ichobech kokeny kelelakitu kingen kele kimi ng'onyut neya neibu oindet sururosiek asikobit kesirgei eng atkan kora ako yekitachin Jehova nenyo simeny sobonwekchok asikobit kibarte chamyeng'ung eng atkan kora nyoiwech kat
ikichilili eng sait age tugul ak ikonech kesich nyoetab kat asikobit keeku chekinyochini kat ichek chelelwech. Konech asikobit kesich chomyet ne noto kimakwech kesich eng kwenunyo ak chekitupche ak biik tugul chekimi ng'onyuni. Amu kiyaech inye Jehova nenyo yaech kokeny inyendet neimuchi ichop mugulelwekyok kolelakitu ak imuchi kesich chomyet kelete chomyeng'ung. Indoiwech chekimande eng wikini tugul ak tuguk tugul chemi tainyo Jehova nenyo kokakindegei eunekuk asikobit indoiwech akoi wikini nyone kinetigei kokeny. Kakinde tugul taing'ung ak kewekun kongoi amu iwolwech eng miendong'ung. Amu kisae eng kainet nebo Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Amen. Kongoi oberurage.